mun sang sang atanga INP Mizo channel ngai thathin tu zongsong te in za in ni thar chi bai kan bu ka cheu September ni som ni le pakhat ni lai ni ania in dam tlan thep kan bai se dama kan om le e le in theya kan lo om te mi khu kruala kan lo khu ve thei te hi lom hle tur kan ni ti nimina event conference lo om tur ta na NGO pol sang sang zan hi chuangin open letter an zia atangin alang chiang le ta hle mai New York khopuya nei tur UNO General Assembly rorel na tel tur palai te hriata tan ramsom sari le panga atanga NGO pol sang sang zan hi le som thum le pariat ten open letter ziakin palai te le khan thona heng hausinga hian khovel hriat tham pol lian heng Oxfam kan ti te Save the Children le Plan International te po an telani an soidan chuan khovela hian tram le eitur tlak chama wangin second lidana mi pali zel an thi angani antia chuwangin tuntuma UN General Assembly anga te hian khovelin ma chon mek re theina bodan tura malak dan thatak duang chuak turin an be sei thuan soi second lidana mi pali zel angani chuan ni tin mi sing ni deuh tho hi eitur tlak chama wangin an thi thin tina ni a tuna hian khovel mi hring makta duai zathum le somli le panga vel eile in tla chamin an om meka hei hi sang ni le som pakoda ta let khani an le kha chuan chorolin ni tin mai hian mi sing khat le sang kwal e za sari vel an thi zel angani anti chutiang kara kan la tello pathian in eitur min pe le ei in theitura kan la dam hi lom hle tur kan lo ni ti kha INP Mizo channel ngai thatu te hian ir he thar le phot teng u tun tumpo nimin lama Myanmaram chunga thil thleng lang sar zual deuh deuh kan soyanga atlang pui kan lor den don nia sol sipai te chuan September ni som ni nimin tlaidar thum vel khan minda tam si pathing tlang kho pakhat bula an khodaya kan tiang chu jet fighter pahnin bom voi ni an thak kho chung an thak fu lo hlova thiero an om lo ni om takani matupi khopuya po CDF member te an lut ni in an hria a nimin lamatang khan mian check na sa hle nia soyani bok mani September ni som pakwa khan matupi khopuya tang hlalo te a sipai kem chu CDF ten an ka pa sipai pakwa an ka phluma midang pariatin hliam an tur nia soyani sipai te ro chuan thian om lo thu le hliam tur pathum an om thuan soi hetia CDF ten ke man ka wang te po hi niang chu nimin lam khan khopuya vei wak te an check uluk hle ni in an soi September ni som ni jing lamdar thum vel khan Sakain region GU le khin u inkar kong pui dunga July vela PDF te chuan sipai lal te po an tel ve na motor pali an lambuna mun nia bom an ti puaka ama sajok chu in pat kui an ti lama ni in bom voi ruk an ti puaka motor pakhat achia a sipai an thinwal mai motor pathum dang chu kan ti le khin u inkara bom som panhi meu ti puakin an lo beya an motor te zinga khin u khopuya lut theian om talo ni in an soi sipai som panga thi in midang pasari velin hliaman tur nia soyani chutia khopuya lut tur te bei an ni ta ka wang chuan khin u khopuya sipai te po chuan khopui chung mi pui te chu in chunga tom ru in om chuan kan kap nga lang cheu ti in mani in pon lama om vek turin an vona sa hle yiu khopuya sipai mun khata thu khom te po nimen khan ron manga bom thak khuman ni le a bom so man thaka thian om nual ni an soi NUG lamin ron man uar turantia heti zonga be hi aha dam thak deuh ngein arin om ve boke Sakain region Suibu Township pa Mindong khuwa chu September ni som ni nimin khan sual sipai tenan hala civil mi pangan man bok ni in KIRDAF pol tenan soi Sakain region vek Indo Township huam chunga ni ni chung in dawna KIA PDF tele ABSDF ten sual sipayan ka na sipai pariat anthia
PDF member pakhatin ramtan anun na ahlan tabok ti Indo Revolution IR chuan a soi sipai hi somsari bor velan nia hliam tuarero an tam hle ni in an soi ani Makui region Thilin township a thingtlang kho pakhat chu nimin tu khan sual sipai ten an hal le a in ruka kangral sual sipai te chuan ngyong le khomi mi paruk an man bok nimen pia September ni som pakua khan Makui region miaing township a tayat kan khua piuso tri khua anti mai chu PDF lamin ral thuam lenin an kapa sipai pahni an thi Makui region miaing township tho saingong khua kan news masa kan puan ta kha khami khua kha September ni som pariat le ni som pakua te khan sual sipai te nan hala in somli le panga akang ralti nimen khan an soi chiang ta ni Makui region pakhuku township om captain ong thun chu office le khapoimo drone le bulletproof nena a om lion earthquake people's defense force tenan mana lo be ve tum na lama an kap hlum ta ani police le sipai council lam le khapoimo chi sang alo aktreu maya document poimo enin malak chhun zomani tur thu PDF lam chuan an soi Sian state marlam Momei township lama September ni som ni nimin chomadar som vela tang khan indona chuak vele a SSPP anti sian nam sipai pol khatle minong hlana sual sipai te anin kap le dar som pakhat thleng vel khan darkar khat chung vel chu ti tak thlakin anin kapa an chanchin chiang jok ngai chan me kani tanin tari region the way khopuya tanga mel nga emovel leka om mong makan le zaha kho inkara town ace anti motor pahni sipai chuan na chu September ni som pariat khan PDF tenan beya thiza tan chiang chi lova hliam tuar som panga aya tlem lo chu an om ngei ni inan soi tin palo township lama po nimin September ni som ni khan sipai motor pathum lambuna ni a motor pakhat chu PDF lam chuan an kap kang ngei maya indona te naw dewa chuak zui bok sipai thi an oma azat an soi chiang talo KNU Bricket 6 te chuan an ramchan Dupalaya district huam chunga sual sipai te kem pakhat chei ke man ti chu September ni som ni nimin chon lam khan an beya an lak sak le ta sipai som ni chuang an thiani sipai then khat an man bok he kem hi nikum lam khan an lo lak sak to ni om takania an hal sak to a komena an lo thar le a BGF tenen an lo thina nimin khan an lak sak le ta ni tin tong ni khopula mol pakhata om sual sipai te chu cobra pol tenan ka pa sipai pani an kap hlum ni inan soi nimin tu khan rengun khopui new dagon chua lam township zale somthum le pathum na an township administrative office chevela vei fakreng sipai motor pani chu YFA le URNW anti pol tenan ka rona sual sipai panga an thi ni in Yangon Federal Army YFA tenan soya an ni lam an himani September ni som ni nizandar sari le minute som ni khan taki tra township a venglal pakhat winbu anti chu thingpui dora athut lain ka hlum ani sual sipai council chuan an ram chunga mobile sim card te chu thataka register an ni lo chuan ti thi sak an tum le ta a an ti thia top up balance an la nei te chu sarkar sumada turani ti an council communication and transport minister chuan a soi engti ka tanga malak tan tur nge ti ero a soi chiang lo ram chunga PDF tan pui thin tu PDF te ne in bethin zon chua an tuma wanga hetia mala hi an ni arin omani an drama operator te hian akha token sim card register tool thu hi an soi thina tun hi register tura anti atum thum na emo atum lina lai poni to mai thei September ni som ni nimin khan nebi do khopuya anti thindan pa nga yin sipai council chuan press conference an nei le ta a dot soi thiam deuh mai sipai council spokesperson zomin tun chuan thu soin Russian ruble le Myanmar chiat ol sam taka in thleng ton theina tur
tun laya Russia ne na in nim nai ram te na an man MIR anti yang chi hi Myanmar rama manani theina na man lak mek thu asoi Russia rama sipai council how tu te an zin na an central bank ne na soi hovin Russia lampoin tran puyan tum ni in asoi ni Russia MIR hi tun laya Myanmar rama MPU anti nen hian a in ang deva Vietnam te Cuba te Belarus Venezuela Turkey ti ang chi Russia ne na insum don ton na nei ram tenan mang ve na sa ni hei hi Russian Central Bank ne na Memorandum of Understanding MOU an sign nu chawati hlotrin turani US sanction awangin MIR ka te hi bank then khachuan an mang thei to lo ni in mi then khachuan an soi ve thunga Turkey po hian September ni som pakua tang khan a mang talo ni in Reuters chuan a soi heta tang hian ngai danin lo siam mai don nia Myanmar chungchanga hian Japan po a beidong ta tuna tang chuan an rama sipai training an phal sak thin anti top vek to don ni in Japan Defense Office lam chuan nimin khan an soi sang ni le som ni le pathuma tang chuan Myanmar sipai te ta na Japan rama training an pek thin ti to pani tur thu te menong hlana sipai councilin tun naya democratic activist mi palian tha mai ba ka human rights sapal zut na sat zia te tuna anram din mun han clear hian hlo thon taka a mek thu te soin Defense Department spokesperson Kenji Aoki chuan training nei an phal sak thin ti top ani to tur thu asoi Myanmar Sipai Council ne na thil ti ho zel hi a thato lo tlatani ati tuna hian Myanmar rama tangin Japan rama sipai training nei mek hi som pakhat an la oma heng khawero hi chu an zo thlengin an training anga hei hi an din mun enin atop na aneri photang nimin pia September ni som pakua khan ramchung mun rang sual sipai som sari le pasari an thi ni in khetet media chuan report rang be chanina soya somriat velan thia ngai photila ti chuan nimin September ni som ni kha chuan sual sipai thi hi som sari an ni ti ani amana an man hi pahni an ombok ni khata thiza ti zonga soi hi ahar satan dewa ni thum chungin chorkar khat chungin ti te nan soi thina chuwangin media lam abikin hemi chungchanga kan thulak na khetet media soidan po hi achia nilovin athuar thama soina ngai la adik thokhat mai ome tun ni thum chung vel hian kalemeu lama te bilin phakan le sin kain lama te piuso tri dalan le veng la landa that hi mi pasari lion king le to nia soini bok khati zong khatun tuma Myanmar lam chanchin langsar zual deuh kanan soi thei chu ni a ngai thatu zong te in chunga kan lo me